Good morning kakabsat. So, mayat ti kemponan pumanaw tayo bagyong Christine. Bilag tayo man iti Irikon. Yan. Ituloy tayo ibilbilag tayo di awang pa iti bagyaw. Bali idua na dahito yun nga may bilag kakapsat pang alas 12 kaya daw madrayan maya atin ti panahol bukiran na tayo init nan warak kakapsat.